Тюрлев урыхланать. Подемышле игибинде ширындуаттымыш шулда Чуваш республикебе коммуналы пулужужын хаксем унвизе процентранытла үсмелемар. Кыжал пужарда утнулды шинвильне, взенжен при аджа. Халық нумай пұғынаган вырында шулым алғазасыран азырғанулы булмала. Пірлегі информацию күненжі теп өдузем шаксембе жүгінчіш. Кашне уйхрах варибе сивер жившын, шүпшеп каларса брахнышын, тата ыты коммуналлы пулужушын енчеге жүхетмелі. Егебінде черемеккеміш шулды раштавын біремішін ден бара кутарифсене индексациялемейн. Шеде шул хаксем урухланаща. Юнажар республика зембе танлаштарсан, Пирен республикара тарифсем пачакрех. Тарифсем, коммуналлы тарифсем шулдалық ытлағы барман парвырындаданы. Тебір жул, уды уйығы парамажынже, егебінде 22 шулда тарифсем 9% ытларах хабараща. Тарифсем меншин хабараща тарифсем. Подем товар хаге хабарать, энергетические ресурсем хабараща, шаванбада коммуналлы тарифсем хабараща. Уду уйхінден бұшлаза хулара бурнаганзем электричество жынтвата денгеде херехпер бус түлемелі болі. Ялда бурнаганзен бара шөдішін виші денгеде тұғыр бус кыларса хумалла. Кавак шолым жын выны проценттыларақ енжеге жүетмелі болад. Пер кубламетр жын шиде денгеде херехеге бус туғад. Шөпшеп кыларса бірақны жын хак, егімде 25 шулхи раштаву ехепеден лаштарсан, пірредулы дейке 10% чухлы жагад. Хулара бурнаганзем пер шинышын шитмел бір денгеде сагыр вын бір бус кыларса бамалла болі. Ялдезен бара алы жиде денгеде виші буз. Палырцах вармала, Чувашинре каяжа тұқса бірақны жын түлемелі хак, атыл житер ехінже чипі чекки. Енженде шембен коммуналлы бұлыжушын түлеме тубышын шеремеге процент жинжин ытларақ каять болсан, бұл шак тұғаға саплаштырма бұлдарад. Она илме бұрнаган вырынды социалы хүділев организене шетмелі. Умра шыне жолда дарашта вуявесем. Канмалы күнсенже шулым базырғанулы бұлмалы біргеде чарынсаты жеш пұғыннесем. Алина Сусметова, Надежда Морозова, Игорь Зверев, Чувашен наци телевидение.